Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala seyyidina Muhammed. Sallu ala tebibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Emeyru basij hayata Adem aleyhisselam bikin. Hayatı Peygamber avateti anlatmışkirini, hayatı sahabiye, hayatı evliya. Müslüman gere hayatı vana ibret de ders şehilde. Xuda Azze ve Celle zamanı irade kir ku Adem aleyhisselam yaratmış bike. Xuda emri Hazreti Cebrail kir ku her ardı hinek xali bigre bine ez je mexluqa ki çekim, xalife ki çekim ardı. Xuda peşi vatiş melaketa ra ku ez ardı xalife çekim, melaketa ku em ya Rabbi em itaat etkin, sade em taat etkin. Çütma men ahi xalife ardı. تو این خلیفه که عرضی چی که ایرابن دی سال هفدو بخند هدو حقارتی بکن چونکه بریا وقتا خدا جن خستون خلیفه عرضی جنا عنیا و حضور سیکر خدا دنیا جنا دا تمیز کرنی لورا ملکت آساگو حضرت جبرائیل هات حضرت جبرائیل عرضی را گو از حاتم تو هنه خالی بدی از بهرم خدا عز و جل یه مخلوق گیجش که عرضی گو کسی نزنادر گو از خالی بدم جه انسان چه به او انسان را به امری خدا بکه گو کسین از نادم گو از سغمشی امری خدا دم نادم حضرت جبرائیل boş سفری خدا حضرت میکائیل شان اوجی boş سفری خدا حضرت اسرافیل شان اوجی boş سفری خدا en son حضرت ازرائیل شان حضرت ازرائیل وقتی چو عرضه aynı ساجرا گو حضرت ازرائیل گو از امری خالق نادم به ازر مخلوقی گو خدا امری میکری از هلدم بهرم خالی زوری بهرم گرت هر داماری عرضه ji tamara xweliya reş, xweliya spî, xweliya hişîn, xweliya zer, çiqaş tamarê erdê xwelî hene. Hezretî Ezraîl ji temamê tamara her tamarek hinek xwelî hilda bir. Dewra rengî insana wisa digişikin. Rengî insana ji tamarê erdê ne. Ku Adem aleyhisselam bütün tamarê erdê xwelî jî hat hildan. Wetî hilda bir Xuda Azze ve Celle got Hezretî Ezraîl gu ez ê evî mexluqek yaratmış gu ez ê qebza ruhî bidim destê te. Hazreti Ezrail go ya Rabbi en nikarim bikim go hinek insanı min fera bike hinek insanı ji sülelahı tekmeri vek bi hinek insanı pirşirin bi niye min fera bikin Xuda Azze ve Celle go ez sebep ajra çebikim ka kes xebera işte tüne be dedi an havarı insanek vefat ke dibin kanser bu vefat kir trafik kazası çu nexaşi virüsü çu kes bes Hazreti Ezrail kel bes ömrü tamam kes bes jwinak Xuda Azze ve Celle emir kir girtin جوی خالی خدا امر کر یانزده مها شلیا حزنه شلیا محسوم بونه سرداباری مهکشی شلیا کیف خوش بونه باری لورا انسان عمری خود پروی دو حزنه دا در باس که انسان چقاس مالی و هبه چقا دنیا ورن بشی عمری خود پر حزنه دا در باس که خدا امر کر گو چقاس آف هنه چشیتی آوا هنه تفا بین تف خالیایی بکن تف خالی آدم علیه السلام کشی چامورش تیخن چامور چون آوا شیرین هانین، آوا تل هانین، آوا شور هانین چقاس çeşitli avî hene tev hanîn tamle tev çamur Adem aleyhisselam kirin. Ehlakî insana jûyet dedi hinek insan ehlakî û şirîne, hinek insan ehlakî û sare, hinek insan ehlakî û germe ew ji wî avî çêbûn. Xuda Azze ve Celle emir kir cennetê da heykela Adem aleyhisselam da çêkirinê. Wetî ku Xuda çêkir Adem aleyhisselam Riya ku melâket dahatin cennetê derd ketin diçûn seriya melâketa û melâketa lê mêzet kir zanibûn Xweda pir değer dayê mexlûqeke çêkirî ema çi ye navî wî çi be însana melâketa nizanbû melâket dahatin derdorî û digeriyan tewaf dikirin melâketa xwe xwe di îçê xwe da digot Xweda değerê pir dide mexlûqê hanê eğer Xweda emir bike Xweda bêje ji vî mexlûqê me ra saygî göstermiş bikin em ê saygî göstermiş bikin şeytan ji wî çayî tev melâketa îbadet dikir şeytan gelek ciya îbadet kiribû şeytan jî dihat derdorê Adem aleyhisselam diçû dihat şeytan di îçê xwe da digot eger Xweda emir bike bêj saygî jê ra göstermiş ke nakim hera hê Adem aleyhisselam çamûr e şeytan di ew rû da kibirê bi şeytan girt Zaman derbasî Xweda emir kir Adem aleyhisselam ruh ketê Adem aleyhisselam sax bû
Xuda emri melaiket kir. Herahi berya ruh neketi bedene Adem aleyhisselam. Ruki şeytan hat etrafı heykele Adem aleyhisselam geriya. Şeytan pır merak kir. Meraka içi Adem aleyhisselam kir. Ciki da gu içi bibine tüne bu. Şeytan gir tüy nafka Adem aleyhisselam kir. Gubra çamuroy viran nermi ve ezi evi çamuru ji hildim ka içi da çeheye. Xuda emri Hazreti Cebrail ki Hazreti Cebrail hat ev devsa tuka şeytan Hazreti Cebrail girt hilda avit. Vati qalin hilda avit ji kelp çi bu. Hinek zirav ma evi zirav ji avit ji taji çi bu. Şeytan aleyhilanet burada içi Adem aleyhisselam mezekir. Vati mezekir boşe go eva mehluki hani Xuda çıka değeri bide ji içi boşe go destimi da ne kare xo tevbide. Beyvira Xuda emir kir. Ruh kete bedene Adem aleyhisselam. Xuda emri meleketa ki meleket adı etrafı Adem aleyhisselam sef kirtin. Saygı göstermiş kirin. Şeytan piyamaz. Şeytan saygı göstermiş nekir. Xuda emri Hazreti Cebrail ki Hazreti Cebrail başkanı tamam melekete. Seri xo berjê kirin gu careke serî xo bilin kir careke de bilin kir cara duda berjê kirin gu belki şeytan jî berjê dike dîsa berjê nekir. Cara sisya jî berjê kirin gu belki şeytan berjê dike dîsa berjê nekir. Başê Xuda jî sual kir. Xuda Azze ve Celle got tu çima saygı göstermiş ki? Gu ez jî mexbultirim. Ez agir çîbûme ew xaliyê çîbûme. İlk bê emriya Xuda bi kibirê çîbû. Bi tekebbürê çîbû. Şeytan aleyhî lanet kir. Bê emriya Xuda ilk bi kibirê kir, bi fexrê kir. Wetê dibe roya mahşerî, şeytan aleyhî lanet tê mahşerî millet tev mahşerî de şeytan aleyhî lanet li xinzîrekî sware foterekî qîr û qetranê serî wî ye tê mahşerê sekine. Xuda emir dike gazî dike Xuda emrî meleketet dike dibe gazî bikin. Ew dünyayê da kibir dikirin, ehlê kibrê bûn, ehlê fexrê bûn. Ew tepeden insana mêze dikirin, insan binê xwe ra dizanibûn. Gazî wan bikin bira were bibin tabiî şeytan. Çünkü ilk kibir şeytan yaratmıştır. Bira bibin tabiî şeytan her cehennemî. Estaizu billah kibir günahki pir mezine ilk bir emriya Xuda bu kibirê biye. Kibir ne ew meriv çekî xwe temiz bike, serçavê xwe temiz bike, meriv xwe temiz tutmuş bike. Kibir ew meriv insana ji xwe piçûktir bizanbe. Meriv xwe mezin bike, nefsa xwe mezin bike. Nefsa xwe tepedel insana mêze bike. Şeytan aleyhî lanet çima kibir kir ebedil ebed ji rehma Xwedê bêhêvî ma. Estaizu billah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadisekî da dibêje qasî misqalê zerrê qelbê kê da kibir hebe tewbe neke bimire naçe cennetê. Çiqa gunahkî mezin e. Çiqa gunahkî mezin e. Çiqa emelî wî hebe wetê kibirlî be bi kibirê bimire kibir meriv perîşan dike. Lewra şeytan perîşan kir ebedel ebe ew qeş ibadet kir. Ve gelek rivayeta sesi sala ibadet kiriye. Pir ibadet kir. Cî nema ibadet kir. Sonê da çakir, sonê da kibir kir, sonê da bê emriya Xuda kir. İlk bê emriya Xuda kibirê biye. Estaizu billah Peygamber aleyhissalatu vesselam dibe ew gunahê ku meriv pê çi helaketê yek jê kibir e. Hevza xweş kibirê bikin. Tekebbürê nekin. Tekebbür ne seniatê Müslüman e. Seniatê Müslümana Peygamber aleyhissalatu vesselam Xuda dibe ya Muhammed dibe baskê xwe ji insana ra berjêr bike. İnsana ra baskê xwe berjêr bike ku insan were keleka derûnî. İnsan wetê ehlê kibirê be kesî keleka xwe nabîne. Kibir insana dixe tabiî şeytan. Meriv insanekî ehlê kibirê ra bêje bê tu tabiî şeytanî roja kıyametê şeytan îmamê te yê pir hêrs keve. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gotiye roja kıyametê şeytan tê xinzîrekî sware foterekî ji qîrê ji cehennemê serî wî ye mehşerê disekine Xuda emrî meleketet dike gazî dikin bi gazî bikin. Ehlê kibirê kî hene bira were bin tabiî îmamê xwe here cehennemê. İlk kibir şeytan aleyhî lanet yaratmıştır. Peygamber aleyhissalatu vesselam dibe kê nefsa xwe piçûk bike ew robro mezin dibe kê nefsa xwe mezin bizabe robro piçûk dibe. Fena şeytan aleyhî lanet. Şeytan jî nefsa xwe mezin kir, xwe ji Adem aleyhisselam üstûntir kir, gotina Xwedayê xwe nekir, ebedil ebed ji agirê cehennemê hat ebedil ebed ji rehma Xwedê hate dûrketinê. Ji rehma Xwedê bêhêvî ma.
Rua şeytan avkas tekebbüravi mezine şeytan zamanı Musa aleyhisselam da Musa aleyhisselam vati çu serçay turi sinan şeytan jarago kuvveti tu çu heraş Xuda rıcab ke bi abdeki tehiyye dixaze tevbe istiğfar ke tu tevbe kabul diki naki. Musa aleyhisselam çu serçay turi sinan zamanı tekellüm mavi xalas bu Musa aleyhisselam bir vakiri buş. Xuda azze ve celle guya Musa vati tu hati go abdeki min mehlukeki min go tişteş tera go. Musa aleyhisselam go ya Rabbi tu semi'i tu besiri go şeytan olsa go. Go her şeytana bece bir her ser kabra Adem aleyhisselam saygıyı göstermiş ki az yafu bükün. Mezhep ke kibir çıkat ki perişaniye. Musa aleyhisselam hatışera go şeytan disa kibir kir. Go sağyavi da müjdere saygı göstermiş ne ki az herim kabra vira göstermiş bükür. Eğer göstermiş büküre Xuday azze ve celle'yi afu büküre. Xuda azze ve celle kibri nexe nesibi me Müslümana. Xuda meci kibri evan ehlaki ku merif bedçe helaketi Xuda nexe nesibi Müslümana mecbi de hatırıvan. Subhana rabbike lebbezete masifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.